Chua wagi kon konro kolot walai pure ke West Giant Hill District umi ki haka pratri uni ubnai na jawai yo laya chem ya ka presiden keri India hanong ba Delhi we was a khile ya ka winter session ha parliament lang ba ka exposure trip wada pangkre da ki board district ke West Giant Hills ne liang umantri ke chnat sport sanjut affair ka sarkar jalla o wailan miki shalla da ya chem ya kalam waki hagani ka pratri hi ha conference hall u deputy commissioner ha jawai kini ki khenro kholot wada chajit wo laya chem wa ka presiden geri to ki wada jit kerpang lang ba iye ki upoi chakmat hagi jat yakob wo pher wada penman ka yung krek kam deputy commissioner hagi benai wada dem we waro ada mg khan nyangun hagani ki chem ya kalam wa menteri dem lang le ODC ke West Giant Hills su Abhinav Kumar Singh ke SDO Sardar Jawai ke Vivo Tulu Kezo wa F Pasa assistant commissioner o wailat miki shalla hawa kalam de ro ya ODC hajrong iye wo penman kam ya gani gathong wo ya ro le ya ka SDO Sardar kam ju waro ki wasikai skor ki wad benta o e men sen ya ki khanna skor wo chim benta chirhem o deputy commissioner da ongo wagani kaluti de chim to langba e buj o wailat miki shalla ne benta o yo alat ki khon khnro kholod usngyaw tho ki rab bahaya ka menret ko wo ya rab le ya ki usngyaw tho ki bor yong ki hi hagani ke exposure trip na jrong boyo alat ki uya kalam ye chem wa ka presiden gari daw yo agile ulai charashtra pati bahawan ki museum ki thau yong rim Delhi ulai sakhile ya ka winter session yong ka parliament we wolai pai le ya ka Nehru planetarium yei bai lai bai wan we thau sa da pelut de yung krek kam UDC we daw liwan ki ha ka khatli tarik uni hi banai un ko bin ka program ko wada jo ya kalami ha ka jin no ODC yong ye boy ko West Giant District ko jo ong mot mi ikhang ang no di ko to wa ki khna yong i na po ka district te UM ki kenja exposure ka bat jan badla kan mo he kini ki banai ko dep nagliang yong district administration da panle kale ya kini ki competition ha ke essay writing ha ka science olympiad bat kam te lem te lamba ni na kini ki program te da yo ye ki nong job but mem kwa ga pukut tu kan district kwa ile u em ga exposure trip da ne ka mut ka live pen di mo e ka platform nang yo build yo learn ni khna yo em gi ka courage la ne ka confident yo boost your confident level ke yong ki tani te down ne yang yong district administration da pen kre ye ko vi ka program ko ya kini ki winners na po kini ki competition tu le go pair bat kham jo le ki winners la ka district level youth engagement program da dem ne te go da arrange ye program ko yo ku lai de te visit ki Raj Bhavan ya ka president yo de te yo ye chem ki le wa president of India daw lai ki like Raj Bhavan yo ye chem gi wo president of India man da dem ne ten de da dem te daw attend gi ya ka winter parliament session nang yo ki kamon ka real parliament kre go ente yo nang yo boost ya ka interest rani ya ka confident level ge yong ki nang wa kwa yo ni gini ki khna o Mr. Man ko yo ye future leaders te kani ka torum put ko dukat hete hen rai daw ya ki la chi museum dem ke ta chi niki museum ko man innovative kam te ko ni program te kani to ka jing patang yong ina district administration yo e ka exposure ya ka platform ye ki khna yo expose ki ya ki mo yo man lai sabar yo tip yo ki kamon ka parthai sabar the how competitive kamon man competitive ko nang yo aim gi on a higher nang wa must man go bi yo ye ki future leader na po district